Njengaloku livi lenkosi lithi konke kunesikhathi phase emthundi welanga. Kongathi bengingathi wonke umuntu unesikhathi sakhe ngaphasi kwemthundi welanga. Mangabe kungathiwa uyasukuma uyajayiva, kanzi le ngoma ufake nakula emadlebeni, nguwe kuphela loyivako. Nibantu ningu-100 usukume ujayive, baze bathi ngesingisi you dance a storm. Batawumangala lalabanye bangakukhweshela bathi uyahlanya, awuphili kahle. Kanzi abawuva bona lo music lo ujayive lakho. Ma ujayiva bangeva le ngoma labanye vele batakubuka ngeliso lekuthi saze savelelwa. Atikapheleli awuphili kahle. Sihlobo sami, learn to dance to your time. Mase kufike sakho sikhathi yenda lokufanele ngoba sakho lesikhathi lesifikile akusiso salabanye. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Ngicela siphinze sihlephule encwadini yetikhulu sahluko 6 behluleli Judges. Sahluko 6 singene kuverse 3. Kwakuthi njalo emaMidiyani, kwakuthi njalo ema-Israyeli, nakahlanyele tilimo tawo, achamuke emaMidiyani nema-Amaleki. Naletinye tive tangasempumalanga tilihlasele live. Tatithi tingefika letive timise kule live lawo, tibhubhise konke tingashiyi lutho lolulinyiwe, kuze kuye uma ngeGaza, tingawashiyeli lutho loluphilako ema-Israyeli, tibhubhise timvu netinkomo netimbongolo. Khumbula ngitsite konakalephi solo ngichubeka lapho. Baka-Israyeli ngesikhathi bahlaselwa ngemaMidiyani bebabaleka bayawubhaca emigedzeni etintsabeni, babhace emigodzini, babhace etinqabeni, kepha lokho bekungasilo likhambi, bekungawavimbi emaMidiyani kuthi angaseti. Naku-ke lebekwendeka. Lithi livi lenkosi, bekuthi njalo mabalimi baka-Israyeli bahlanyele tilimo tabo, achamuke emaMidiyani. Uyabona, uNkulunkulu masabayekelele bantu bakhe, uyavama kuchamukelwa ngomMidiyani longenalo likhambi lakhe. Kuyendeka ugijime kuto tonke tiganga, ugijime kubo bonke bathandazi, ugijime kuto tonke tiguco la kuthandazwa khona. Konakalephi? Ungakaboni ukuthi konakalephi? Ungakaboni ukuthi lo Midiyani longapheli la ubangwa yini? Ubona ngani-ke ukuthi kuhlasele uMidiyani? Lithi livi lenkosi, lo Midiyani bekathi angachamuka, akhanze tilimo tema-Israyeli, abhubhise, bangabashiyeli lutho. Usho njalo lo verse 4. Tatithi tingefika letive timise kule live lawo, tibhubhise konke tingashiyi lutho. Uyabona ngesikhathi tinto uba nato, kepha nje ukhanze sewungenalutho. Imali uba nayo, kepha ukhanza sewungenayo. Ukhanza nje sekuphelile kanzi usengakafika esikhathini sekuvuna. Tindo takho uyatihlanyela, kepha sivuno awusitholi. Ubhokile uMidiyani, konakalephi? Livi lenkosi lithi bese bonile kuNkulunkulu. Kusho ukuthi likhambi mawone kuNkulunkulu akusiyo imihume, akusiko kuhlanyela kakhulu, akusiko kuthandaza nekuthandazelwa kakhulu. Kuvuma ulingise Davide uthi Nkosi,
sono sami simadima phambi kwami, ngicela ungithethelele. Amen.